ngasi numida wairam phongkhiba tongan manipuri sifongsing amasum thokhiba thawdo wathoksingi maruoiba i pausing khonga saraga manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada manipurda omicron ge anoba case taruk thengnare state asida ngasi omicron variant ki anoba case taruk thengnare haina manipur lenga ki health service ki director dr k razona thokpa sirol amana hairi Sirol aduna hai Manipur yoin Omicron variant ki apunba case tare sukre patient khudima makoi gi sungsoi soidana laifam thokpa isolation period sing mapung fakhre amadi RT-PCR negative report lakpaga loinana discharge tokre patient sing asiga naknaruba amadi sokna samnaruba sing masa khangdokpa yawba lokhatpam thokpa section thorang sing lokhale miyamna covid ki chap saba sana kanglon sanaba hairaduna covid 19 gi vaccine kapthongraba khangalakli Atopa Paumana AR na KCP amadi PLA yauna larhulup kharagi kadar sing fare IGAR short ki miyang makhada Assam Rifles ki Mantri Pukri Battalion Manipur Police ka loina na punna satakhiba operation amada aina thingkraba larhulup KCP gi kadar mari Imphal West ki manung sana leiba hingang dagi fare haina AR na thadorokpa sirol aman hairi Sirol aduna hai sabsaba akaknaba pawma phangwadagi AR gi troop singna Manipur Police ka loina na thibu humbagi thabak sathaduna kadar singa dubu demand letter singa loina na fakat pangam kibani hairi phagalaba insurgent sing makhata buwang pang sathanaba hingang police ta kusinakre amaromda IGAR South ki miyang makhada Fundry Battalion Assam Rifles na Manipur Police ka loina na satakhiba apunma operation amada Kaksing district ki Umathel village ta leiba JNB digi IED grenade ama recover tawduna lalhauba singna attack tawna bohna rambadu mai pakhan kidre haina AR gi sirol aduna makhata na phongdoki loinana battalion sina Manipur Police ka loinana Kaksing amari Thabal district satakhiba tongan operation singda aina thingkraba lahulup PLA yauna lahulup kharagi kadar sing fare hari Nakalamarum na AR gi Technopal Battalion na IGAR South ki miyang makhara Technopal District ki manung sana leiba Kwakha village ta electronics khungup amadi sanapot yauna aina yadaba mawna ngamkhaida posai puthok pusin tawbusing fukat pangam khre hari phagalaba polam singadu saurakna lupa lak humfuga point teret room ngani hari phagalaba polam singadu more gi custom department kusina khre loinana AR gi more battalion na IGAR South ki miyang makhada JJ children's home da football volleyball amadi badminton gi kit sing yauna sana khona bagi polam sing yen thokre haina su pausina makhata na su phongdorakli makhasa tharak poina to papaw mana kangla sangom sangda pokhai ki bom NRFM nani Kangla sangom sangda pokhai ki bom National Revolutionary Front Manipur NRFM ni haina party asigi information and publicity secretary sana zawba maitai na thadorakpa sirol aman hairi sirol asina hai party asina yeknaba India ra khuthana ba lairiba pangal asi aikhoi gi ireisa misa miam onsinduna aki akang misi mina thonana banati adu ningtam lana sibu singna ba madi ireisa singbu mareisa oina khandaba masagi ta khanba Senjao paiba napal ka lairabagi isupa ka hena oizaba thiba apamba phangna bohna bada nupi angang bu sanapotkum khanba maramdagi mikup ama fawba khandraba miyoi kaya budi wakhal taminna ba khongthang kaya party asina sangsinngani hadi hairiba thawong singa sigi manungda kangla sangom sang awang lekai da leiba KS Ratan Kumar samani Ratan gi thongal da bom pokhaiba du NRFM party asina pangthokpani mahak Ratan na Congress ki intending merit amani Haiduna satakhiba nati amasu Manipura pangthokani hairiba mikhal asiga party ga kariguma mari amata leinade KS Ratana party asibunga sidagi sahi mangagi mamangdagi singna duna lakpani iraisa amani khanduna senglaba matam lupna yengduna lakpani maki napal hongdabadagi paujel oina bom adu pokhayan khibani makha taba oina Ratana party da sangjarakadabani hairiba sigi ona tainabada leirabadi madura thokpa abapata masana oijagadabani hairi Marasida Ratangi Marakta Kanagumana Nakshin Bidanaba NRFM na miyamna appeal tawraduna ngasi lawriba party ki phirebasi araibanate ningtamlan asi sabu muthanaba honaba miwe amagi mathakta kari tawba haibadu matamna purakpa duda thengnajaba masana tabani masida khul laikai maira paibi ima singi wa thauksade tabide haina warobigano karigumba lupasina sapsana yeknaba amagum khanduna khut tharaklabadi Yum ama uful tana thugai baibisi aruboidi loinana ireicha singda mayai kaba chinjak tagi lapna leinaba appeal toroduna asigumlaba khunai gi
ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯌꯣꯟꯐꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯅꯪꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯏꯍꯧ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯂꯩꯆꯨꯔꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ओमिक्रॉनꯒꯤ केस 8ꯃꯛ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤएंटꯒꯤ केस ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯔꯥꯖꯣ COVID-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤएंट ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ओमिक्रॉन पॉजिटिव ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ हंदक मणिपुर COVID-19 डेल्टा वेरिएंट की केस हेनगलक्लिबसी COVID-19 की अहुमसुबु वेब लाखपगी खुदम अमा पिरकपनी हाइना मणिपुर लेंगाकी हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना फोंगदोरक्ली हिरामसिगी मतांगना पाउक्सी गंगसी अखनना वरी सनाबा अमदा हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना वाफम असि फोंगदोलदुना मखाताना हाइकिबदी मणिपुर ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइबा इंटरनेशनल ट्रैवलर अमा थेंगनखरबा मतुंगदा माकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग टेस्ट तौबा मतमदा मियोइ अहुमसु पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि मसिगी मतुंगना मियोइ अनीसु पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि मखाताना इंडिया की स्टेट अमदगी लाकपा मियोइ अमसु पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि अदुबो माकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग अदु टेस्ट तौबा मतमदा पॉजिटिव ओइबा अमता थेंगनखिदि ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइरबा मियोइसिंग अदु हॉस्पिटल थमदुना लाइंगाकना लौखटफम तोकपा थबकसिंग अदु लौखटपगा लोइनना टेस्ट तब ट्रेसिंग तौबगी थबक मपुंग फाना सतखि अदुगी मतुंगदा मखोइसिंग अदु टेस्ट तौबा मतमना नेगेटिव रिजल्ट लाकपगा लोइनना मखोइ पुनमक डिस्चार्ज तौखरे हाउजिक फावबिग ओइनदे अनौबो ओमिक्रॉन की केस अमता लाकपा लैथ्रि हाउजिक मणिपुर COVID-19 की डेल्टा वेरिएंट पॉजिटिव ओइबगी सांग हेनगलक्लिबसि COVID-19 की अहुमसुबु वेब लाकपगी खुदम अमा पिरक्लि अनौबो वेरिएंट ओइरिबा ओमिक्रॉन दी खरा लौनगली हाइरबसु अदुग यामना साथीबा सिम्टोम उत्पा अमसुम सीबा नाबगी सांगदी यामना हन्थै अदुबु डेल्टा वेरिएंट ती खरा हेना साथीबा अमा ओइरि मरमदुना मियामने हेना सेक्शन लैबगी मथौ ताइ डायरेक्टर न मखातना हाइ ngarang ayuk pung 12 rom tabada manipur oiribu COVID-19 लाइसेंस की फिबा मसिगी मतंगदा हेल्थ मिनिस्ट्री के कुपना खनखरे तुंगथिल पुंग मरी मखाइरम ताबदा सु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगना प्राइम मिनिस्टर गा कुपना खनखरे ngarang nungthil pung mari tabadasu jenims amasum rims hospital gi technical staff yoiba mi pham amasu pangthoktuna manipur gi hauzik oirakliba phibam sigi matangna khanakre handak pangthokkodoriba mi khalasi gi damakta su akhanana khanaraba matungda kendra khudingmakki oina nodal officer sing khangatuna laina asi sandoraktana ba amasum masiga mari lainaba section tharang sing lokotnaba tharang tawba loire hadi COVID-19 gi anoba variant oiriba omicron asi पिकलीबा अंगांग सिंगदसु संदोरकपा यावबना अंगांग सिंग असिदा मखोइगी काफम तोकपा वैक्सीन सिंग कापथोकहंदुना मखोइगी इम्यून सिस्टम हेना फगत हनन थम्बगी मथौ ताइ अदुगा हौजिक निंगथम थागी अहिंगबा मतम ओइबना आल ओइरिबा सिंगसु मखोइबु लुमना थम्दुना लोक थुंगबना सिंगबा लाइना सिंगदगी ngaktoknaba थम्बगी मथौ ताइ हाइनसु डायरेक्टरना फोंदोखि COVID-19 लाइसेट असिदगी ngaktoknabagi दमक मणिपुर लेंगाकना फाव इमुंग खुदिंगमक्ता ऑक्सीजन फंगनबगी थौरांग पैखले मसिगी मतकता रेगुलर स्टाफ अमसुम कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ सिंग मपुंग फाना लेहननबा थौरांग सु पैखतुना थमले अदुबो लाइसेट असिदगी ngaktoknabagi damak वैक्सीन काप यारबा अंगांग अमसुम अहल सिंगना मतम साना वैक्सीन कापथोकपियु लेंगाना लाइसेट असिदगी ngaktoknabagi damak पीरिबा SOP सिंग अंगांगना सतमिनदुना लुनाना लेदुना लाइसेट असिबु मखाताना संदोरक्तनबा होटनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइनसु डॉक्टर के राजोना मखाताना सु फुंदोरक्ली पाउसु लुशलपोइना तेंदकपा कंटेन मसांग तंग मैमना थमजगे कक्सिंग खुनौ लमखाइदे PMJSY गी मखाना लमी कोइलास थाबरा क्वालिटी मेंटेन तौदबदगी खुना फाकटपा याबदा अंगकपा ओइनरे प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना PMJSY गी मखाना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना कक्सिंग खुनौ लमखाइदगी इथाइ बेरेस फावबगी लमी कोइलास थाबगी थबक सथबदा ठिकादारना सेंदोंग हेना फंगनब होनबदा क्वालिटी कंट्रोल तौदना कोइलास थाबगी थबक सथबदगी खुना फकटपा याबदा अंगकपा अमा ओइनरे क्वालिटी कंट्रोल तौदना कोइलास थाबगी थबक सथरिबसी कक्सिंग खुनौ लमखाइदा इथाइ बेरेस फाव किलोमीटर 10.6 सांगवा लंबी असिनी हाइरिबा लंबी परिंग असि कोइलास थाब लोइरबा मतुंगदा खुना फकटपा यारे
कोइलास थारीब लंबी परिंग असिगी सरुक अयामबदा अकाय अतोइसु थोकले ओइरिबा फिबम असी मणिपुर लेंगाकी मरी लेनबा लोइसंग मियेंग संगमिदुना अमु हन क्वालिटी मेंटेन तौदुना कोइलास थाबगी थबक सथबियु हाइना यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन YDA सरिकोंजनगी मैकेदिगिसु प्रेसता फोंदोरखली हाइरिब लंबी परिंग असी PMGSY स्कीम के पैकेज नंबर MN0892 की मखादा हौजी हौजी कोइलास थाबगी थबक सथबनी हाइनसु पाउसना फोंदोरखली अदुगा ngasi goina ti pawsi matang sa lusinjarage amasum pathoksugi bla soikiba lankiba kya yaurs myam na ngakpigani matam gi ba maru e pausing su myam da lepalaitana update pijara kainasu channel sigi mekedi gi su myam da thamjari and thank you.